my God. What the fuck? Bro, it's like Independence Day out. Oh, shit. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mengklaim bahwa serangan rudal ke-11 terhadap Israel menandai awal berakhirnya pertahanan udara Israel Rabu 18 Juni 2025. Juru bicara operasi True Promise 3, Kolonel Iman Tajik mengatakan Iran telah menggunakan rudal balistik Fatah selama serangan yang berhasil melewati pertahanan udara Israel dan menyebutnya sebagai pesan kepada Amerika Serikat. Serangan menggunakan rudal Fatah ini diluncurkan setelah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengumumkan pada Rabu 18 Juni 2025 dini hari bahwa pertempuran sesungguhnya dengan Israel telah dimulai. Tampak rudal melintas hingga meluncur bak air hujan di langit Iran dan Israel. Oh, shit. Oh, shit. What the fuck? Oh, my God. Oh, my fucking God. What? Oh, my God. Whoa. Whoa. Oh, shit. What the fuck is going on right now? They fucking Dimona up. What the fuck? Look at this shit. Bro, this some next level shit right here. Look at this shit. Whoa. Look how many is coming down. Oh my God. What the fuck? Bro, it's like Independence Day out. Oh shit. What? Whoa! Ain't no way. Ain't no fucking way. Whoa. What the fuck, bro? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.